kan kai dona senior category flyweight bout kan mudona Ramdin Tharale Jacob Lalpek Lua tekan hudon ya Normalmente tiro kaso case saya kan bukan itu yang boleh lah. Kita sesuatu yang bahkan video itu kan dia mesej kami case saya macam kuma untuk untuk dia deh. Kalau namanya sekarang panggil dia kan just step pulang kan itu kita boleh lah. Case saya kan untuk untuk dia deh. So ini tak bây giờ sau này lại kiểm tra hoặc là kiểm tra bao nhiêu tờ tổ đồ thì kiểm tra cho nó xong hết tờ tổ đồ thì các bạn cần phải thôi là cái là khi làm tờ tổ đồ thì tuna senior flyweight category kan mule dona anni hi flyweight thawi hi ke somnga paruk le gram sari chin annia final tur te hi Ramdin Thara RB Gym le Jacob Lalpek Lua lunglei fighter ten ni Jacob Azok hi blue corner ania Ramdin Thara hi red corner ania an go fa hian an corner hi blue le red in tin kan tum thina clear tu mi puite kan lo clear do takin tikhan kan en kan lo clear hang mai do nia Jacob double leg take down nei tum asut ngala am take down the amoi khop mai Jacob Lalpek Lu hi nimina pon khel chok khop mai ya Jacob achunga la tanga full garden Ramdin Thara ala oma full garden ala oma Jacob hian an tinge ti don full guard atang giratin chok nei tumi chu thil theilo utluk ania thei tho ama chu thil har sa tak ani wangin tuna position tang chuan Ramdin Thara khian stall atum nin langa atum tui pa hi che theilo wa siam hri atum nin lang tula son Jacob son neon belly tuna khupa atum pepa dura adawang che neon belly amtia omzi om vak lo tene refin omzi om vak lo chuan refin ati top theya adin thati re theya adin thati reng ani Jacob na apom le lo lo me kan lung nei fighter tharum chu an nga khop mai an chak ani kan lung nei fighter wi tharum an nga an chak tuna han Jacob pakhan atum pi pa ke apom a choi ka nga ke sira corner men te omna a choi phelap mai corner men te omna bula fight hi thatben chu corner men ti han ti dan tur in kim an fil thina hi an tan advantage ni ale thal sap mai Ramdin Tharan Jacob full ka talut hala Jacob ground game hi amni khua lo khop meni pi senior category ami to an skill sports sang as well to lek turanga yang ambaratem Jacob ambaratum athei mane mokate tuna han amoi tu second so malom ma Jacob an apai thule azok tat mai
kan fighter te ground an lu pon an boy to lo an mi khwal to lo an lu hai pon double leg take down te single leg take down te le an mani in defend dan hi an thiam to khop mai kan fighter te an fight smart to an fight hi fing thul to ne an skills play an technique po aziam shot khop e round khat na mu lam bakan mu zawa anin ne to khop mai jago pahan voin hi take down ania ato berami khat take down an kat ke ju ka ro chia chia ro amar ju judge ten tingen mu kha sha ro round khat na apon tum to kham tin jago pahan ambar attempt ta nei boka ambar man che ning sia round khat na jago panan la in ka mu dan chuan amar ju judge te thu ni se round ni na kan ton le senior flyweight final gold medal chuna a choi le single leg take down moi tu tharumi an nga ani an tha khop me tuna side controller a jago palun hala ramdin tharatan tuna opposition hi a fu vak lo side controller tum pi palu to a tum pi pang hong chi a koi to ake ding lampang hi jago pa dul lampanga rolu atum cholo chuan om ziam vak lo mai theine almar chu jago pa khian athil ti tum la hlepa ka khi atol ve zela jago pa son asira atol phei pui sa so afing khop mai asir changin alaya atol phei pui ka ti na alaya atol phei pui at son atan space the angle siam ane ramdin tharan a full mount tur a ke dingam pang venga tuna ramdin thara ke dingam pang khai kan so a khai kang satlian lawa am full mount turan ve na ne back mount an nungala ala tat me jago pan a moi tu tuna an atal lu vel dang ha a transition kha kan no hunga a moi he mi a flat out to a flat out ding khia jago pason flat out atum flat out tum ning sia a position to dikha jago paso a ker luta atum pi pa jak moya akuta da ground and pound alle pile amoy tu atum pi pa khana thil di tum sia amoy he me tuna andol kha check out jacob bel pek lua nunglei fighter senior flyweight a gold medal ala ani avan class remember kha an fight chu technique po sang le bi jacob lel pek lu kha kan lo munga dikina por play en thea tv por play en thenga side control tanga full mount da alu dan le back mount alu dan kha transition le atum pi pa flat out dan le ariane ke chou dan a floor re kha in kan lo munga amoy na class ka te khop me kha fighter ten kha kan zero tur ni tin jacob pakhan a back mount da alu to nu khan a position kha a thaviau amara chu athara wangan angai kha athango chuang lawa a position nga siam rama tum phata tum pi pa flat out phot ani a flat out nuwa zoi mongin annek nuwa achok out chau ta ka tiang move kha ka tiang transition kha kan mu zen do de kan mu tam lo ani amoi he me